Hello everyone! At timanan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kent original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa siling, saan napod no nagantintay ipatangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaaw mampay ni Roselia, Jasmine Rivera, ni Oliver Gutierrez dita San Quintin, Pangasinan, ken ni Cathy Dubai dita Dubai. Kastiman ti kuna ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid takayat kon ta ginana. Awan anak mi ti asawak. Iso dagiti kakaanakak ti tultulunga, ken pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalatta timpang pangrunak asinupsuportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang ka iji airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakam ba eh. Depende. Ano niya ti ibaga, di kaanak, Cardo. Sige, tanay, madamati, panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, sila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparanyaw, Marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng, iji airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta-traffic no bigatoy. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa pa'y agdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin, 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oreda kami, ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ay, won! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bagko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Intayon. Di yun sa kadwa ni Uncle yo. Agpatay-patay to, mat nga grob-robot di asawa yung antay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana ba alin? Intayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, antay, arkila ang tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkila na, kaanakan? Ure, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina, ante. Kan narigat yag maneho.
Already kan mangta di ti panggasolina. Basta bayadam ti arkilana a 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gayam, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, te. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Saka ito itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsaya tayo. Tadakan siling Bakit. Imbatidak mo at nagiti kakanakam. So ajak nakasurot ang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Nay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intig kun ka dagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken bangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ito yan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Ta dalat tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaren. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kayat ti limagasot awan sa nga ribo lang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tanong matayak to. Si kanto timang tawid ijay house and lot ko. Adrapay baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka.
Naimbag nga oras yung angkal. Adda ni auntie sila eh. Ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka. Ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadata. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akas ta kakardo. Nag-imot ka. Made ti agim-imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay ko'y dupenta pa'y laeng No awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamad. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay sus, masapul nga agbalin ka awa iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata. No, kumapsutan. No saan adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto baybayan dagiti kakaanakak. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto baybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta at dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanakak, kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Isa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni Uncle? Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Alam tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Adtoy. O anya ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanogak pa'y kidi naglanglangoy. Manang Betty, daytuyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni Ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Nasurok mat asing kumil dahitay. Ay, sino ti mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kit di mat. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamat ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sana bali ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Wen ante, puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante, sanda kayo nga baybayan. Promise.
Papanam silang. Mapana ki jay bangko. Imawag ni Jema aka anaka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ijay hospital ti anak. Nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada medbak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko, Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontraan na kayo, auntie. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo ijibangkaw? Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, adupay nga ron auntie. Alan, agyan kayo ni Tibala, da kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Adu kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibagak ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon naklaeng dito'y balayaw. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso aka anakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asyak ti asikaswam tasak tagtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siyak. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patig unay kanya. Adan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo ka ni Antay, apong? Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan ni Antay, rimwar. Ay, kwa, adan na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta ni Antay, inibus yun. Naminsan mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na, apong. Awan maalayo ka ni Antay. Kwartayo man, Antay. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagnginambat kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko. Tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagi jay. Rason dala ang day jay. Ala, mapan kay nga ruda ni balay da. Tay suda mo't gayam ti pangtadan nyo iti kwartayo. Ijay kayo ngagdaid. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay may. Agsubli kayo lang anak ni Uncle. Sige nga raw din. Huwin sige nga raw. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amin na kwarta mo na di bangkaw silang. Huwin nga raw lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita tanaibusan ti kwartam di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay
Sa dakalaam-am mo no adakwartam. Ngem no awanan kan, di dakan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi da ka baybayan. Abugan da ka matay. Huwag nga, Rod, awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla da sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartag. Tinakmut pagan-anon. Saan nga min nga amin anasayaat ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga, Rod, kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uwan uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Hanggang basit lang. Ta patpatgen kalat nga asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka nagiti kakaanakam ken kakabsat mo nagiti insangpet mo apasarabaw. Ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa kakit nga road. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry ak ken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to'y gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa.